لا حق محمد نبينا رسول الله يا رب همه شکر دی الشهید عبدالسلام ای درگیستی و ای حفظ رو موقع بزوجه و درگیس الخادیه وگریا و جرازه خود و کچتو بو کرن و نظام وقتی هچه و تشتگی دبویم ولی گیرند بو حتی خواجی رند بو و خواجی رند بو گیرند بو لو که رند بو رندی خواجو تم دگرتی 7 سالی و اوشی حجیجی رو که نه نمیار وقتک نمیلوان شو نجی روک روزلوان شو قطعا هر دشی دگوازه جارد بنیری کزو یکا چارشفله واتنه جارا کد گوته بنیری جاره که جنازه مدهی پیشه تخشان و دولمشان هاتیه در بیتش تک دگو دیار بکی کشتون گوتو توبقا قون در خواه کریه دیفقا خواه فاتسانیه مایی در آواد دوی ما اشتا چو اولا کیوی سالا بری و بطری و 3-4 سال ناته برا گمنوی میتاو دیار بکی دخواند اشتا گو اسکنجه پر بمد کرن گو او پر بمد کرن گو مدینه او بود شهید بود چی خوار خلاص بود نه وقتا که گرتون جی گوتو کوشکان حاشه و گوتو وای فانا حد او حواله که خوابان گوتو هر پیشه وان بگرن و چو گرتون نوانی ناتون آواز چاقاو پاییز بود هم آواز چاقاو مدی تلفون ملیکت اچوم سر مدی دنگی ملتا کی پرو پرته مجن مگو حفظ علامات گرتنه چکرنه دنگ نکر دجارا مگو تگرتنه چکرنه تم دنگ نکر اویش اغیشتا گرتون بود که شهید کرون عزای که پر پیکرون عزا پر پیکرون پر خواهد لون راضی و همه چوکن گوام لوی درکت کند کرنه مکتوی و پول ساتونه پیشه گرتون برون چون عزا پیکرون رو شبکه او بون تم گوتو خواهد این کار که ویشی خواهد این کار نکر پیکرون خواهد لین راضی سرچا مرچاوی پرونجه کرون عزا که پر پیکرون چند جارا دانه جیران گود قیجیا جارا داون گو خیر قیجیا و پر تسلیم بو وش ممیل اولاد خانه راضی پر عملی ویجی رند بو احلاق خوشی رند بو گیر رند بو ای رند بو برندیه چو اسکنجه پی بو چی لوی دنه پی بو لوی دنه چی کیف خود کی اولاده کی پری حالی میرند بو مباره تم ددی انهم تیم انها پرنوین ما مباره پر ددی مجاره دی عین روکی مدی مگو هات مگو عفسلان قاطع کنجی کسکی لیو کسکی تعریو و پیشه خوش دورد اجی گور بون مگو عفسلان مگو دواره مره گوانه گو عزوی اوی زوره گو عزوی کن مایی پی او دکی گو زوره گو نکن دی سهر موی عزوی بکشینن چند جارا دیون نوانه من ندی تایی ما چرال سروه دکت تا دی هاندی گی شهید بون گیاود کرن یاره بری کد که هره مگو وی خاصتی بترکینه مگو وی ری بدا در مرد مگو عین خارا نگاشی بوم گوانه گل مگروه لما مگو بسر و غلوالت گناهی تگینجی جانی گوانه المگروه گو و چو نوانات لا چو
او جمال خوجه ایتی قاضی ویشین ها چه استانبوله چون مولا جمال خوجه را گوتو دعا بکنه حتی دعا که بکن گیبین آمین کجا را دیدیا گوتون گو چه دعای بکی گو به دعا کد که بکن به شهید قاضی بری گیا عبسلام به ازاتو چو نظر رو چونو شهید بود چو اوه که من نه دیو نه راکری و نه دانی حلاقه که حمیدی لیون خدای لی راضیون جی اونو مکه جی مکانه وانه جنت ما و انشالله با خدای امت محمدی وانا چی شونه خواه رنده اینو سواکیده چی خدای سانه آی سره خان دیو خان شهید بی اره دیو گومدی گل که آی هانی گل محمدی دست مده گو عرض و قلشی گو گل دست مده کتو عرض لیخات هف ازات منو کوی شبونه ایروی سعود وقت آوی یاسی هات گوانه گو عبسلام شهید بی ایموت کس ندادی 7 سال دچونه مکتبی و میار کد داتن و میش تعطیلی داتن و تعطیل سونه داتن هفودن چی ندادین و روان خوش ما گیا چطور کنه وول بود در ریدا چو ریا قرآن دا آره ریا اسلام دا ری اسلامتی گواد نا ترکینم ری نا ترکینم Ben Mehmet İrdem, Şehit Abdüsselam'ın abisiyim. Abdüsselam'ın çocukluğu çok düzgün geçti. Kendisini dine adamıştı. Köydeki çocuklarla beraber toplantı yapardı. Daha 7 yaşından sonra namaza alıştırdı, duaya alıştırırdı. Çok mücadele verdi. Yürürken dahi sürekli yere bakar yürüdü. Başını dik kaldırmazdı böyle. Böyle bir insandı. Namazında, niyazında dürüst bir insandı. Bütün davası İslamiyet içindi. Allah-u Teala da onu şehit etti inşallah. Şehit olmadan 1 sene önce kendisini gördüm. Dedi Diyarbakır'da çok dürüst, temiz arkadaşlarım vardır. Onlarla dedi çalışmalar yapıyoruz. Din uğruna dedi gerekirse canımı da veririm. Zaten en sonunda canını da verdi. Allah rahmet eylesin. Bize haber geldi Diyarbakır'a cenazeyi almaya ben gittim. Gittim orada cenazeyi alırken bize bir kağıt verdiler. Ölüm kağıdı diye. Dedi üzerindeki bütün ip, kesici, mesici ne varsa kemerme hepsini almışlardı. Peki bu nasıl nezarethanede intihar etmiş? Dedi spor ayakkabının topuğundaki o plastiği boğazına tıkmış, intihar etmiştir. Çok eziyet etmişlerdi. Çünkü morgda cenazesini ben aldım. Çok izler vardı filan. Getirdik köye defin ettik işte. Şimdi cenazeyi Diyarbakır'dan alırken Diyarbakır'dan Siverek'e kadar bizi takip ettiler. Güvenlik güçleri yani. Bizi Siverek'e teslim ettiler. Siverek'te Hilvan'a teslim etti. Tabii ki gözetim altında. Hilvan kazası da Ovacık Nihayesi jandarma karakoluna teslim etti. Cenazeyi defne ederken jandarmalar orada bekliyordu böyle tetikte. Çok millet katıldı. Çoğu da dışarıda böyle baka kaldı. Tabii millet o zaman korkuyordu filan. İşte defin ettik. Budur yani. Şubat ayı şehitler ayı olarak idrak ediyoruz. Şehitlik çok güzel bir mertebedir. Herkese nasip olmaz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Bu Diyarbakır'a gitmeden sınava girdi. Girecekti, benim evimde kalıyordu. Sabah götürdüm, pastanede kahvaltısını yedirdim, güzel bir kahvaltı. Götürdüm okula, onu bekledim. Sınava girdi, çıktı, kazandı, Diyarbakır'a gitti. Bu anı hiç unutmam.